دهمان چارچوبه ده بینر نجاش خو تیگوتن کو آماده کاری لکانتون دنجی هنه کو بری خو بدن شیخ مقصودش بو مجارین بری خو دن قامشلو محمد شریف افسروک مجلس پیده وی باجاری آنگوا قامشلو لگلمه آماده برز محمد دما و خوش به یعنی آگاهی هاتن کو کانتون دنج بلی کانتون افراتی کن هاد ریده خو آمادت کن کو بچن شیخ مقصوده چه آگاهی هم به مرا به پاروت کند در حقیقه که در براستیش و خلق کنگی برای خواب بدن شیخ مقصوده بیاره که بوی آوایی هیا یا نه؟ دماغی خوش سلافورج بوده و با حموت مشافانیتا شخوا مجلس شیخ مقصود و اشرفی بیاره خدایه جبو برخدانی بکن حتی بداوی امجی احتراما بیاره وادگرن و ایروجی قال ما باجاري قامشلو بتايبت قال ما عفرين ياكل فيديو ديجين روجاكو عفرين داقير كرن قال ما عفرين الفيديو بهزارة هيا ام نكارن بيشاوا بقرن قال ما خو حاضر كيش بو بري خو بدي هردو تاخيمه اشرفيه وشيخ مقصود شخوجي وبري خو بدنا دير حفله ودير حفله جي ورهبن بري خبدنا هردو تاخيمي كرد ايكو لباجاري حلبي وشخوا بريا يعني مسألة مسألة دتا خانة باجاري كذا مسألة قضية كردة يعني قضية كرد هجر وهردو تاخادا اعتراف بما في كردان نوي كرن كردا بربجعم نقرن حكومتها ميدمكية القامش لو إلو حكومتكي و جبو حمو قالي كرد سوريا إذا و واباجبوه بكي و باش برز محمد وقال چاوا خو بگین الشيخ مقصود و اشرفیه وقال کانتونا جزیره و کنگی در باسی و دبره بگر کو براستیجی آگاهی درباره و مجاری دل بردسته و هنه یعنی بریار دانه کو بچن لکنگی بچرنگی چاوا و گلو دی کاربن وان همو بندن کنترل وان هزان در باز بگن کو خواب بگینن ور شو قال لي مي هرما فراتي وشوينا وقت دي خلك مي عفرين ايكول فيدري او رياناستكن 7 ساعات حفتي الصبح قال لي ما الفيديو قامشلو بصدى كاروان بريد كفي بريخوا دي وان هريما تشاوا كو حموري البندافا تشيني هاتبونا قرتن وقال ما الجور حمو اصلا جيا والطياري تركاجي دسر سري في قال هرا توبو باران ذكرن و او طياري بي بيلوت درون تركيجي وقصف ذكرن رغمولوجي مناطق ما قريب خبوكي بندافا تشيني وفيرنجي بندافا تشيني برخدانا وي بسركت وبري ويجي برخدانا قال ما الكوباني ديس فيرنجي بو يعني قال ما كوباني دا دي تاغي دمابو لي بفضل حمو قال ما هجا بارتي كردستاني دا هلوستا خو كرنا يك باكوري كردستاني باشوری کردستانی روجاوی کردستانی حمو بهفرا برای خدانه کوبانی رزگار کردن بفیرنگی بنده و تشرینی جی حتی رزگار کردن و ایرو بنده و تشرینی آزاده دست ریوبریا خسر دیا و فیرنگی جی و هر دو تاخی می اشرفیه و شیخ مقصود لحلبه و قالك تاخي می دیجی هنا كردي مد حلبي تدجين ويدف جمال وملكي خو نبردن ويلويدي برخداني بكن حتى بداوي وامجي ببريارن وام برخداني بكن حتى بداوي تشاوا قال لي ما ده حمو شري خدد حمو اصلا قياده بسركه وقهند في مرحله ام هيفينك ده اشرفي وشيخ مقصود دجي ام بسربك محمد شريف هفسروك مجلس بيدي يا قامشلو قالك سباس هون بجدار بون هل وستا خوا و هم جی آگاهی در حق چوینا گل آبر به شیخ مقصوده و بمره بپار فکر
ساعتا تجي خوش سلافوريج بوتجي وقال لي ما صلصالة بيستو يكيدا والتجاري بما في نمني ام ببريارنكو ام ما في خواب دسبخن دسوريا كديمقراط وازاد وبيك وننافندي. يلا اكسباس